ai pu dan hi decision hi 3 bila ko na involve pa ta kai sa separate administration chu chuwa ke to pi cho separate administration hi 3 bila ki panita hado student association chun tua ITLF ana pang won tom ding ko all tribal student union manipura president na katuwa ma president hinanoya ko na kan na to wa ma ko at suma ko na 3 bila ko na chu at sum khat ka so wa 6 schedule be mu te ding separate administration yan ki pancho SA ti 2023 wa ki pan hilo picho 2015 lang a hichilaya to 3 bila to UPFK no yung WhatsApp Facebook UPFK no yung Joint Tribal Union Manipur ZTUB spokesperson hina open letter kana pi ucho hichi kana po na kana het zeniwa ko am talo PTS get all defense bu hin say len hin zeniwa kana kiho wa chai na amhon mazo si movement na kili di uthi wa che ko lo ba ko na chu boy nong ke pana hicha ko na chu nam ki ti ken kata san lo eso group ki thoi ya tu cho SA ki se ya yong chu kata san lo ya chu imphal ka da ha chu cho champura ka hung lo hung lengก็ต้องก็ได้ทำไมปัญหาดิแต่เหตุที่ของคนจริงนี่ที่จะจะหางสันไปนี่เลยเราจานดิ้งอยู่นะคนป่วยพอดีจุดตาที่เป็นกระเสียงไงมันนี่พูดแก่เราดิ้งอาสวยกันอยู่ที่เอสกรุ๊ปฮอนนี่ปีบอลนู่นไอ้ที่ถีบป่วยที่จะคอนฟลิกต์ที่คอนสไปร์บอลแล้วอุมามีองค์ไอ้การของไอ้กีฬาโซอุมาฮีอีป้าฮีก็มุ่งจินจะจูน่ะที่กันนะโมชั่นนัลโลจูจะนี่ปีก็มากระเสียงงมจูเลสอนลันเต่าที่ที่มันฮีKuni ni kon SAUT mo hiyong na hiyem khat hina itsa zong tabanga min ay gen lo ba min ay respecting ni ay man dignity ni masat ngai cho ang lo kuki warong chu kuki rising hilo kuki rebellion na akhelo ba kuki in ki hon ami pi convince lo ji wa achai na biren ngo thu cho recognition pe pa biren cho chu pa cha talu hila amo zo biren cho sei shi no wa song ko khet ke o cho na mi pi ho chu nei the ya hi le thudi pi ham thu tai pi ham le sit ke bai hom dan pi ham ko lui tin thudi chu ta cho ye te ti advice ka pi no me all pe chu bang ba la yin chu ki mu thei cho ji chu Indian constitution bu ya kum khat ma sanga chu popular government install de chu ai wa nga chu ei ni ho MLA som ho chun popular government on ki form la ka pan diu hi ti cho mu cho amu wa chu ni pi cha het mu cho mo hin ipitin het Muhammad ti ai le tu ajong popular government BJP in claim abola ki form hito popular government na pangui cho mo hi cabinet minister hilo wa nga cho popular government na pangui cho third me ni apana piniam cha to pulet pau chu biren cabinet council of minister cho ama ni chu president rule hum ni ako na chu by default la machama biren ni ak resign le chief minister ki resign le adang jo chi ki resign cha hi jo wa chu ahong ki resign hon thu hi kumni wal chu pule pau to piniam chang chu cabinet biren cabinet na manipur sarkar a chu na to cho sei le thei a hin sei le mo wa SA to na union territory demand to an chok puluan sei puyen hep mo wa ita san mo wa piar hung pha na chu aphai ti wa thau no ma chai ta cho le piar rong chu kum khat chai kit na piar sunga chu Manipur integrity ke loading tia hi SOO group ho kita te UPFK non so hen kai chu ale SOO group ho chu sei them kitwa an sei mo chan explain wa bar pai ta hi time Manipur government out to poi ki bai ma Manipur government no ya chu Ashok Kumar in representative tripartite chu kai tho chu president gul sunga ale Manipur integrity ke loading chu condition number 1 here Manipur integrity ke lo hela negotiated political settlement negotiated ki tichu stakeholders zo si zawding cha ki ho to a settlement ko di ki tichu ale hi chi kilet sa tan se ma se to wa mi pi ta san ki to chu ni pi ni ta san zo wa to a hi popular government ho ki form ki na hi le gohat ki a dun ki meeting tiu nampi working committee tiu Kukizo council tiu pizza chan se le ahi tam ta mi pin ki nem ta im lai to wa chu pi hung so mi ti ai le Manipur sarkar ke form de tai BJP MLA ho ke ko committee le ai MLA sagi yong cha ga tao chu aga za wa hi le deputy CM ama hi offer ama cabinet offer ki ti le he chi hi ke offer ai le kain ki hal de ya ki cha na lo loi ati cha ke wang chu ti ti ong ka la de ti an la loi na kita chu hung mo wa hi le MLA ho chu akitu dana united MLA dana ho chu na to hi
abon wa po ke ga mu ta chula zalla ma ta mi pin su di het lo hiu chula social boycott bolo social boycott bol wang wa chu kang po pi kang constituency a chu nyen chi ki beng ha bang hin cho to aku social media chu sei ngamang lo pi chu KNF ki cha na operational area ki cha pau ngamum te lo pi cho kang po pi district so chu koi ma cha in ma cha sei ngam ta lo pi chula lungdam lo phon do no ne ngam ta lo pi chula ichen na bet sa chui pi ha mi ti a hi le thing noi su group ho in ama operational area chu supreme power choi wa de de bo ni ta chu ichi ta bang hi pi tia hung po do the ha mi ti le mi pi ngol bo li chu mi pi hin head loading da na ko yu chu he no chu mi pi hin ye ja chu constitution procedure tu ji a chu resign ki bo lo le popular government a ngai thla manipur government ai panai le manipur integrity chu kasu ke loading hi ki na hi chu lo ai the ya hi le kingol bol na pa hi reality face o hi tai tu ni ai ni pi no ki het no win reality and face to chulam hong bipartite he ti wa on goal ki khom wa zo se wa tripartite da kai wa manipur integrity za we ti le cha za sa hi ja kila do the lo ja ke koi ham he ti wa negotiated political settlement chu akit pang phut no wa hi chu mai chang an ni wa hong kin ngeu chula ya chu manipur chu su ke de ti wai le chun hita chu su ke the hi island negotiated political settlement na su ke the hi island chun vet diu ta chula su group leader ong ka hi pon violent him le thal dop nong ken ka ta san pon na manipur ke diong ka ta san lo hin amo chun allo ki bol ta win te bol nom ki demand ta win te let them negotiate mi pi hi weapon nai man cha daw hen mi pi hi ki sial nai man cha daw hen mi pi hi tools ai man cha daw hen na mi pi hi freedom fundamental rights Indian citizen hi na nei pau right to vote right to life right to freedom ki ho hi iman thei du hi poi mo cho tamon cho hi ai man chau hi na chi ka dei lo thu hi tu a event le SOO UPF ke no hi a political settlement hi event na hi le SOO a ki chai ji cho na sai chai ta tu lam avela discuss a hi le ki pat ai ki pan kit di na chai no lo this is cycle cho ki pat ai ki nung chu ki pan kit chu ki ta vel ki vela hi ji chun the thing the SOO hi manipur su ke lo di hi jen su ke din de wai le SOO hi abrogate bolivin hi chu kapan na he ke ithi ko a mi tam ta in funeral service attend a boarding hall ka hi lo pi cho na as a Christian ka thi ni ting le chun ban gama ka ha chi ding kadam sunga yong chu iti ka thi ding ham na naw ka thi thei chu na any kind of na plane accident naw ka thi thei chopper accident naw ka thi thei by road accident naw ka thi thei ka head lo pi chu thi ding chu ka ki chat lo pi chu a hi wang a hikta mi hem ke bol na ki ti hi 30-40 years wa thing ngoi ku ki mi nan do mo wa ei ni ho chung bo wa chu chula ei ho chung bo la thing ngoi ho chung MLA yong hi ding pathin thu pastor yong hi ding holam kai yong hi ding contractor yong hi ding ma jo si hi ding kiu chu i ti thei ding wong beam hi round izat ham KB izat ham JCB izat ham Proclaim izat ham lengoi NLD plywood factory hi cha hi thing ngoi hon na to ta cho gam le na mi cha cho de lu bo chlem Proclaim na JCB du da tia na to cho hi ta chi nam na chi to ding hi cha contractor ho bol di bo chula si ti thing ni bol gut ong nei lo cha ga ho ding na BPL ho ding an chang e piu chula i mu lo piu chula i complain ngam lo piu chula cho chi complain ngam thing ngai chula hi cho ta bang fundamental right chi om ngai ji chu ka sei num chu ka thi ding hi ke yo thing noi ko man e back boy ai bang a thu di chu ka sei ja ka thi yong le thu di ki ti chu a ti hi yeng thau di ko man ai im di pon thu di a thi ding ki chat lo ding ai ta ipan khom pa ting ne chun hu ki ha ding wa hi chen si dei lo piu wa si sai ki wa win of chance ti wa a chance ding no lo piu hi lai ho we are convenient now with this system pinem cha hi kampo pilang besa hi na kampo pi KNF president Pazino hi KNF hi na ma hi ka ga sei nom chu I think noi mi ho hi operational area mo le mo ki ho mo wa hi cha chu vai pu wa khat le khat ki touch to pi lo hi na KNF chum mother of insurgent group hi wa nga so sampura thu nei lo chu chandela thu nei lo chu saikula thu nei lo chu operational area hat now wa chu supreme hi yeng cho mo chu ale tu a kampo pilang ho thilbol hi ka vet le strategic move hi chu strategic move hi ka ti na pa chu I phamiti le MLA ki resign lo le government na chu pandi ki chu ei de yong chu ki resign ding hi ai le chun apang ta poi ti ne koi ma nei touch thei lo ta
ale kampo pichu KNF stronghold here ki ngam muwa bol hi cho ki ngam muwa ka gam sunga koin ipitu nei thading ham kon chi ka bol hi adi a hi tiu cho ale hi chu ka ga justify nom chi pi ham ti le MLA hi jo wa chu BJP hi jo wa chu azaw lo wa hi party thung lo hi tiu ta cho party deputy CM na penge ki ti chu deputy CM chu ima chai lo pi chu a title chu hi wa nga chu balanceable cho naga khat man naga khat ei pele balanceable cho piniam cha chung kuki te chu kuki hi na chu kuki ho chu peace talk sa han pu yu thei ding ham kuki PKZ si chu ai lo le mei ho to negotiation tam sa an pu ding ham manipur ke lo wa SO leader ho chi chan ya negotiate bo pi ding ham solution ding a ale ga ve tit ding khat chu amo chun kampu pi totally isolated ni chu ale surrounded by naga si chu ale to ayo ban aneu em khat asif gu no vai le ren ten boy na simo khat lang gari thai thai talo problem affairs you UNC to kaino ai khat level la chu pi ha king ki level la understanding a simo yong le khachom di lo ale another front ai gal khat ni naga ton hon kin le abon wa hi ti bo kang wa yang hung jam du ki diu ta cho ku ki te zalen ta ma chu NMLA so chu unitedly kilung to ta hung khom wa very recently I to January 13 14 acho lung thu ti wa gotia meeting ane wa chu unitedly fighting a khom ya achai na decision na khom thelo wa hu ki split pau chu ni na ile pinem cha yong chu ku ki te traitor hi ku ki te ju das is karot hi ti the das is karot hi thelo chu pinem cha chu ku ki pom chula KZC a pang chula ku kin pi a pang chula aina ku kin pi manipur hong UNC to ato khom sa thei chula she is very much cookie na chichi ai le ga be sa chu ga sei nom chu ama chu cookie na sa ta ki pi wa nga chu cookie cho betray ta chu cookie people's aspiration chu government na chu ga zaw ta chu ne loading ka chu ga ni kha ta chu ale piniam cha yong chun ki het ngai chu la lam kai ke ho ai thei lo ai tai ka din mai he thi mo ngai ama kampo pi se represent na ki gela KNF se represent na ki gela di lo di chula nampung pi nam ki team chula KNF chu mother of insurgent group hi chula amo mother of insurgent group ho pen chun ita chu decision an la wa le ni pi chu kap di ta chula ni pi chu akap ong koi mo poi apun hong koi mo poi lam kai ho ki chet na hi jing na game abol thei papa hangsan papa bo ngam papa ki chet na dan chun om jing ni ji chun thudi thuta gamsung ki wai hom dan hi veong tin thudi thuta ai hangsan tan cho ye tin puti han lang hi le ilung mong nge ke ku ni a hi cho hi kan nam mu ki ti le ki wai pu dan hi decision hi 3 la ko na involve pa 6 schedule be mu te ding separate administration yan ki pancho SA ti hi 2023 jawa ki pan hi lo pi cho 2015 lang a hi cho to am ta lo PTS state or defense bu hin you say len hin zenu wa kan na ki ho wa chai na amon ma zo si movement na ki lead dio thi wa cha ko lo ba ko na chu boy nong ki pana ki cha ko na chu nam ki ti ken kata san lo SO group ki thoi ya tu cho SA ki se ya yong chu kata san lo ya chu imphal ka da ha chu cho champura ka hung lo ya chu hang san ta in le lo chan ding yong na ko poi pudi chu ta ke ben ka se ngai manipur ke lo ding a soi ka yu hi SO group hon ya chu ni pi ko ma ka Ana